कुकुड़ा कहीं बोबोटी बोबेलु Audio Jungle. Audio Jungle. हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम फैमिली होगी जाऊँ बुलवाई आसन देखा आम से केमती एंजॉय कलु आम कौ जगह बुलवाई गलु। जा खाली खाइबार अच्छी काजू फोन उड़ी जाऊँगी आगे बाबा को पड़ेगा कुआड़े 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 ओह कुकुड़ा चले कुकुड़ा को पड़िबु 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 आ आ आ कुकुड़ा उड़ा के दे आ आ कुकुड़ा केनी बोबेबो ठीक है हाय हाय कर दिलु हाय हाय कर दिलु हाय हाय एडे बोले हाय कर दिलु हाय हाय टाटा बाय बाय हाथ रे करनु देखिए की चलो भीतर को जीवा मिमी तो मिमी बैठी चल के जीबू चल 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 सेठी जो गोटे पाख भीतर जा गुडू आसुनो आम मोटी आसी पारनी चलिक ऊपर जाऊँ आसतु एबे आमे ऊपर को जीवा एवं पूजारी किछि बुझिबा जेमिति कि पूजारी कौन पाई ठाकुर को माने माँ को मारी थिले।
ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଲା କହିଲା ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଯୋଉଠି ରାଗରେ ଜାବୁଡ଼ାଟା ପକେଇଛୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାତିକି ରହିବି ସେଇଠୁ ତମେ ମୋତେ ପୂଜା କର। ସେ ହେଇଠି ଏଇଠୁ ନା ସେ ଥାତିକି ରହିଛି ଟଣା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜଣା ପଡୁନି ନହେଲେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ପୁରା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ସେ ରହିଲା ତାପରେ ତ ସେ ବଢି ଚାଲିଲା ଆଉ। ତାପରେ ମହାବଳ ବାଘ ଥିଲା ମହାବଳ ବାଘ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି କରିବନି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଇତିହାସ ଯାହା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଆସିକି ରହିବ ମାସେ 1.5 ମାସ ସେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଯିବ 12 ପୁଲିଆ ଗାଈ ଗୋରୁ କି ମେଣ୍ଢା କିଏ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ। ଜେନା ଯିଏ କନ୍ଧ ସେ ହଳ ବୁଲେଇକି ସେ ବଳଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବାଘ ସେତେବେଳୁ କତୁଟା ବଳଦ ମାରିଲା ପରେ ଜେନା ଆସି ଗଲା ମା ତୋ ବାହାନ ତ ମୋ ବାହାନକୁ ଖାଇଲି। ଶସ୍ୟ ହେଲେ ନା ଚାଉଳ ହବ ଚାଉଳ ହେଲେ ନା ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୋଗ ବସେଇବି କାଲିଠୁ ତୋ ପାଖରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦ କହିକି ଗଲା ଆଉ। ତାକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଆରେ ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଗୁ ଏମିତି ଇଏ ହଉଛୁ ଆଉ ତୋର ସେ ବଳଦ କତୁଟା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହଳକୁ ତୋର ଯୋଉ ସଜ ତାକୁ ଧରିକି ଯିବୁ ବିଲ ଥିକି ଆଉ ଯିଏ ଥବ ବିଲ ତାକୁ ହଳ ବୁଝିବୁ। କେତେ ରାତିରୁ ସେ ଆଇଛି କେଜାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାବଳ ବାଘ ବଇଛି ଗୁଡା ସେ ପାଏ ବଳଦ ଥିଲା ପାଏ ମହାବଳ ବାଘ। मोटी मोटी फोटो शूट चलची ये टिकनेलु तिरछी नजर एते तो एते पोज करनी हाँ हाँ बागे की जा मोटी उठा तू ठाकुर देखिलु दियं देखिलु गले कौन
କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲୁ ମତେ 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 ସେତିକି ଥାଉ ଆରେ 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 ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সবসক্রাইব মাই यूट्यूब चैनल। রহুছি টাটা।